Ayibona umuthi uyazi banga uDisemba lithi. Kahle kamhlophe sisindiyazi banga uDisemba. Njengekade mhlophe ehlungwini. Kodwa yasizi ngizocela kaloku mina ngicela mina yami imali mina. Ngicela imali angizoyenza into inyama enkomo elicala lenkomo mina. Ne-4 street ezi-6 andizoyenza andizovula thabi noma ngishisa nyama. Ngicela yami imali mina sisi. Kanti hayibo kanti singamane kaloku sithenge. Hoyi. Andizoyenza into indaba enyama mina indaba yale ntwana. E-4 street ejika andizoyenza into jiki mina into endifunayo yami imali. Hayibo. Sithele ngosanyeza sibaba sithenge utshwala mina ngifika nje abantu abambadla zeChristmas sekunje njengenxa nje ezingondliyo azondli ezintsha umuntu uzale ngathi inyoka umntana endeni ngo amshiya amazi nokuthi atakhe unomani unthisho lo mungakanani akamazi angayamkhona nasendleleni cha inja njengathi nje ngabedlweni nje isahamba ithi sadliwa inja njalo ifika imoto ichayisa ngaphezulu kubidliwe inja ithi sachayiswe imoto njalo inja thathwe iambulance lo ambulance ephethe le njengondliyo nayo nanso ifika iDurban Storm iwisela ngapha elwandle le njengondliyo eseambulanceni ivele ithathe ushaka omkhulu uyiginye ithi njalo seseshakini omkhulu njalo le njengondliyo yosathane ngondli afike umlungele engcondo lobayo alobe lo sathane kwele fish endle eginye le njengondliyo then ngokuyihamba yethini yefish ufika njengondliyo ebeko le fish lena ethathe le njengondliyo ilotsho lomlungu nemicondo athathe le fish ayithule kwaSpar ikhonqa ifake izikonqweni ifike la ithenga le njengondliyo esefishini ebeko ndifika phela ngizoyipheka ebeko ibe yithele embizeni le njengondliyo nje amadoda angondliyo manje